أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم merasa rengati bulan puasa. أبناءكم أبناء Ben alhamdulillah kau ki berdapat bulan puasa ya. Ya Allah, semoga abdi nak pelanjang umur ben bisa kelakuan bagus bulan puasa tahun datang. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبهم وكان الله غفورا رحيما. Aduh, lapar pangeran. Munda iri ya. Oleh ngorang ni si lapar. Inti nang kok pasan setiap ya harus full sebulan. Lara apa Nawawi? Nawawi. Kakek Ben. Iya. Leh, ada apa dah bunyi metale? Engkau apa asa Ben? Teti tale lela parole ngorangin. Aduh, njak mun kaki wi. Lah beda apain? Apa songku kaki dalam? Apa iya Ben? Apa songku? Cik lah tahu loyo ngali ya kakek. Kita partaja. Bagus mun iya. Karo mun tedung mulolo, makureng apa sah? Ko candeng apa asa Ben? Ben boleh kan tedung orang apa asa dia kencer. Tahu cek kencer wi. Karo mun dari sahur ampos buka, setedung. Maku koceng kuat. Bulan pasar ya, lomba na umat muslim. Tapi beni lomba muhafadoh. Tapi lomba cungwat kuatan nahan kudeen, bencungnya benyaan mulong kenceren. Teti mayu, bulan pasar sepenuh berkah riah, banyak kenceren.
atrawih ben ada rusen. Ben pejengah selemak bekto cek kelupain. Karena percuma orang apa tapi tak pejeng. Padan ben orang akalampian tapi tak seleberen, tak sampurna. Berarti pen mun berlomba pasti berimtihanan. Abah iya wi. Iya mun deh iya, mah banyak genjeren engko. Leo piala. Ken imtihanah beni itunya tapi akhirat. Ben piala nah swarga. Ingat apa piala swarga jipen? Pada tak tahu kok wi. Ada, suku tahu kakinya kok. Yiti ini ke lupen, engkau ngaji ya. Lu mau genjeren, yo piala ting imtihanan. Oh ya terus wi. Ya tina kok ki desa ya. Menteri lancar pasan wi. Amin, amin, amin Ben. Tak nyaman tak ada bareng. Kui ngerasan. Satya taring bulan pasar. Aroma nginum. Oh tak pasar. Tak pasar. Enggak, mau ngampung ah? Apa njong kok apa sah? Apa sah? Bener mah kaki minta apa sah? Tak sahur malam mah. Tak kuat. Apa kaki jilat tua, benikin tak kuat apa sah? Pas tak tahu tudus. Iya apa? Si tak apa sengkok. Si tu sengkok. Mak kaki si ngurus. Benikin ngurus, kan belinget salah tak apa sah? Ki nginom aroko di tempat umum. Malay apa? Malay kocak gaul. Enggak, Cong. Tak kira kocak gaul. Malahan benoreng kalau kocak norak. Paling enjek kaki ngargain ke bulan pasar. Ben ka oreng-oreng siapa sah. Beni pasar rokok nginum di tempat umum. Ben pole kaki monta apa sah. Ngitek apa? Lah cukup Allah saya tahu. Coba becen kaki dia. Cek ngelakonin kecubaan cek banggana. Yalah, koki mulia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terasa apa le? Bah repot menang sore panatik dari. Deki ting tahu kelakuan bagus, sangka terhalem. Ayak tahu kelakuan coba, sangka orang tak bener. Tak ngargai kabeh beduh. Payah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimil ghaib la ya'subu ankum mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك وهو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجز تبينكم. Iya di setiap yang kok niat aku ruban ilallah.
Apa full sebulan? Mun apa sah? Kakek sing ngaji tak kering gerungna. Kering. Lah nyaman orang apa sah? Tak ngakan, tak nginum. Ya mun kering, iya nginum. Astagfirullahaladzim kaki di. Raja tuh sekaki dia. Orang apa seru nginum? Beres kering. Enggak. Pokoknya enggak. Engkau setiap hari harus full sebulan. Mau banyak kebagusan. Ben engkau kuat nahan kudaan. Ongkuan kakek sekuat deh. Iya. Sambina kakek sampai abila. Selaku aku udah orang apa saja. Lah mulai bayi. Kakek tak keremampan aku dengkok. Wih. Kok ero mandi Joshua. Campur ben. Deh gigi kena ben kok rokok. Cek nyaman namun minum. Nes panas jeung kene. Ndak mah. Ndak panja. Enggak. Minum deh. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizkika afturtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, Pak rokok. Enggak kakiri ya di. Sekocak setan bulan pasah. Arab boy. Ya mangkan nanti. Cengkok ni atas pasah full sebulan. Ica pok kakek yak mokel. Deti neraka. Poda mak tahun dateng pul. Yiti na kalau di. Kau kiki ngangin na keluar yo. May minum gelas terayu sah. Kakek setan di. Engkau setiap ada setan nanti. Dede, Rudy, Rudy, Rudy. Rudy, Rudy, jadi. Udah ada mau weh. Numin, ini banyak setan di bulan pasar ya. Kutangi sama setan. Ada setan, kutangi minumnya. Ambu setan, kau tak. Ini maka anak lagi, minum di. Ada betul lah, nyaman. Allahu Akbar. Allah. Allah. Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak langkau Ustaz, terbanyak tanya. Ki, tanya apa? Perkara siapa tak laki dek ke pasar, ni kenapa Ustaz? Banyak macam ipon. Di antara nah ngakan ben minum kalau ben niat. Dua, ngelakoni jima antara laki bini. Ben si nomor telo, haid ben nifas. Ben si nomor empat, mengeluar manih kalau ben sengaja. Ben banyak macam lain ipon. Tak langkong Ustaz. Cai pun manabi nangis betal pasanatan. Nangis, punten tak betal. Manabi nangis sambil minum Joshua, ketinapa Ustaz? Oh, sampai ni kena nyonyo, dekipan. Parlo mainga. Bedecukeun pasana orang nikah tak betal. Tapi tak kencer. Karo tebese arceng ben lapar. Contohna tungatuh apa tahu coba orang emosi ben tak bisa nahan nafsu. Tetih menabi tak terus sia-sia apa sana hindari perkara ketinikah. Tak langkong Ustaz. Manabi nyium bini tempon apa sa ketinapa hukum Ustaz? Corak sampean tak ke bini nikah. Masa sampean nyium bini datang ke? Tak di purongku. Punten Ustaz, takut aku laku gula tinggal bini. Oleh nyium bini nah asalkan sampean sanggup nahan nafsu. Tapi mendengar dengan sampean nikah lebih baik cak nyium. Gula yakin pegala perian. Katin apa? Paham setuju ki? Pola beri setengah aki boleh? Sombong Ustaz. Oh yang kimpon. Pen, nyan Ustad, mau na pasar ya, butuh kuat nak emosi. Aba iya wi, melepasan sampurna wi. Kaki pun kuat nak emosi Pen. Insyaallah kuat. Apa bilang pilih wi? Orang apa sah harus kuat nak emosi Pen. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Derma, kuat Pen. Iya kuat wi. Kuat.